Sagudayan nga ron ti surat ni Carmela. Dear Cassie. Dear Cassie Nyong. Umuna ti amin, idanon ko man tinabara akablaw ko kada kayo nga agserserbi di Tanemars Studio. Ken kasama tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya, idideti nga live streaming yun, iti Facebook. May sakmet nga overseas Filipino worker nga iti agdama ket nakabakasyon dito Ilocos Norte. As si degen ti pa nagsublik iti abroad kasi nyong saan kulatan nga ipatpatangatang no anya nga pagilyan ti pagnanaedak amang ngamin no mapugtuan dagiti agbubuya no mabalbalin ket saan mo nga ibagbagat ti pudno nga kinasyasinok ta mabainak ngamin ti kinagpaisuan na kasi nyong agduaduak idi no iburay ko dati pakasalitaak muna-una kasla nagrigat man nga isalaysay ken ka dati banag nga pagparparikotak unay. Ngem naalak met latiriknak ket sapi ko ma ta babae iti panangibasam panang tedbiag mo kadati nga pakasalita ket may kandak tumet iti balakat. Sa nga pulo atawen kon ngagpapaay kas domestic helper iti balasi taaw kasinyong upat atawen meten nga agayan ayat kami kay ni Jesse Boy. Taga Ilocos Norte metlaeng ni Jesse Boy, taga Dingras. Nagamammo kami idi na minsan nga panagbakasyon ko. Nagarem kanyak. Babayan iti panagchinchinat mi, ngaglilino ko kami. Naangaw ni Jesse Boy. Nga uray no amuna nga agsubli ak iti abroad. Kinayat nakmatlata. Inanusan na uray no addaan kami iti makon ko na nga long distance relationship. Ket bayad iti LDR nga relasyon mi kasinyong adun dagiti plano mi iti masakbayan mi nga dua. Kang runaan na launa iti panagsimpamin wenno iti panagkalay sami. Kada ito nga panagbakasyon ko kaya ito bulan ti Disyembre. Excited ak kaagawid. Ngamin ket ko sorpresaen ni Jesse Boy. Anyo ti kahit mo sa UN, friend? Saan nga amo tinubyong nga agawid ka? Saan man, friend? Amuna, ngam ti amuna, into no pelang Enero ti panagawid ko. Di na amo nga itang Disyembre ket agawid na. Ay, apay mo't, friend. Kaya't ko nga sorpresahin ni Suna. Excited ako ta titulagan min kada ti nga panagbakasyon ko. Pagtulagan min ti panagkalay sami. Basta aya. Isumbat laang nga saktew awisam nga umay mang sunduking kay di airport. Saan ka ko mga abalaen friend Almira. Ta kababain mat ken ka angim madinamot kaya't ni tatang tagbiyahe ta nakapsot mo tibagninan. Iso nga agyamanak at manugot kamit laeng. No saan ka lang nga gayem. Alawan la. Basta. I-update na itong arod ano anyan to reaction tinobyom. Apaman nga makita na ka. Uwin ka din. Sigurado nga maragsakan ito no makita na. Alang arod friend, thank you O sige friend, ingat, bye, see you. When kasi nyong panggep ko nga sorpresahan tinobyok. Ibagak nga sa anak nga makaawit ti Disyembre. Ngati amuna ket January palat panagawid ko. Tangamin ket kahit ko sorpresahan, kahit ko nga makita no anya ti reaction na. Dimteng nga rod ti aldaw nga isasangpet ko diti Pilipinas.
At nadigiti kong daweng. Diyan mauray ti panagkita mi itinobyo. Idi makadanon kami, weno makaawid kami dito'y lawag. Nakaduwak ni Almira nga best friend ko nga nang sundo kanya kiti airport. Kastao na itiragsak datatang idi apaman nga makita dak. Ay, naragsakak anak ko Carmela at nakaawid ka nga nasalunat. Naragsakak mo tatang. Ay, agsubli ka din tupay. Sa nga pulo atawen mon ija abroad anak ko. Jack pengar sigurado tatang, angim amangan agsubli akto. Ay, wunangim kasla na ibagam kanyak ide nga dahil nga panagbakasyon mo kat agkalay sa kayo ni tinubyom. Tinubyom nga di mo matpainyam amo kada kamay. Pasensya kayong tatang no busy-busy man ni Jessie Boy. Apay nga na busy-busy. Diyan ka man na mo tatang. Kat mabain siguro Saan na bale? Ti planok. Itataada akon. Kadwak to ni Jessie Boy. Kat iyam amok ti so na kada kayo. Iyam amok to ti lalaking agbalin nga katakta ko na inay ko itibiyag tatang. Ti agbalin nga manugang yo. Ti agbalin to nga ama dagiti anak ko. Ama dagiti apu ko yo. Ay, kita sayata no kasta, anak ko. Kat ngay, madanagadaking ka. Ang mga nubumakit ka di abroad kas kadagiti daduba dita. Saan na mabalin tatang? Ken, ipatpatig mi tunggal may sa ni Jessie Boy. Kat, makaamon to ditan konforme ti pagsaritaan mi. Di kastaan, kahit mo sawain, di ka pa sigurado no agsubli ka. No makapagkalay sa kayo ni tinubyom. Kasta nga agpay so tatang. Nakadepende ken kwa na. No ibaga na nga aginanaak pay laeng sa akto agsubli kalpasan ti makatawen wenno do atawen. Ket iso ati tong palek. Ay kita nasaya at bat ano kasjay. Tapno makainanaka nga agpaiso anak ko. Ket nay, mano nga tawen mo ni ti abroad? Angem kasla saan mo nga lang ati mapanbanaw. Kasla limok magkapay. Carmela anak ka. Uwan nga agpaiso tatang. Day tati baga ti kaaduan. Ngamin kat na saya ati amok sadyay. Sada nga nang imot iti makan. Kantalagaan lang ti trabaho. Taadamat kaduak nga Pilipina matlaing nga katulong da. Ay nasayata no kasta. Ala, sige, aginan na ka nga ro danak ka. Ala nga ro tatang. Noon mabalin kumakit saan akon nga ginanapay. Agdiretso ako man ijeding ras. Iti pagtaengan da Jessie Boy kahit kun nga makita tinobyo. Mailiwak launayen ken ni Jessie Boy. Mailiwak kadagidi agek ken arakop na. No pay mabilbilang pay laeng ti ramay. Ti no namin ano nga daras kamin nga nagkanaig. Siguro mga nasurok mo't nga 5, awampay siguro sa nga 10. Tanaminsan mo't lang nga panagbakasyon ko ti panagden namin nga talaga panagkadkadwami. Tay dinagarem kanyak inaklon ko ngem saan nakadagos nga imanugot nga matagikwana. Nagsubliak abroad kalpasan ti 2 years ket tinesting ko Tinesting ko no talaga nga napudno kanya. Ket nakauray met. Edi nagbakasyon na. Ijay ko nga impaay ti amin ko kengkuana. Sakit ita. 2 years manen tinapalabas. Ket naanusan na ti LDR nga relasyon mi. Ket pagtulagan min ti kasar mi. Ada siguro may sa oras nga naiturog ko kasinyo. Kalpasan na nakaidi nakariingak. Nanganak sa nagdigos.
Ket nagturong akon ijay dingras ti ili ni Jessie Boy. Idi makadanon akon iti pagtaengan ni Jessie Boy. Amok idi nga may sana laeng nga giyan iti balayda. Gaputa ulila demangan sa digiti kakabsat na nagwaras-waras damutan. Kaya dati family house da. Nga daan nga family house da. Nilaengin Jessie Boy ti agiyan. Pasaray adda kasinsin na, kabagyan na nga kadwa na pag paturugan na iti balay da. Ang imi di makadanon na iti batog ti balay da kasla. Kasla jak sigurado no. Usto metlaeng tinapanak nga balay. Iso ka di matlaeng diti balay da Jessie Boy dito eh. Winang malasin ko mat ti balay nga kaabay da. Ken diti store diti bangir nga side. Win. Diti ti balay da Jessie Boy. Angin. Api nga kasla nagdakkel ti nagbaliwan na. Napatarimaan diti maperperdi nga bubong na. Sementado pa yan dahil siya nga paset na. Idinto nga kayo laing iti. At ti paraangan na. Naka-tiles pa yan. Ken, api nga, awan dahil ti daan nga motor ni Jessie Boy. Kabarbarumet nga motorsiklo dahil ti nakaparada iti garahe. Naka-doorbell pa yan na ito gate da. Ag-doorbell akman kiti. Tung tung. Tung tung. Sigurado nga maragsakan no makita nak. Si Dada. Jaklat agun uni. Iuray ko nga rumwar. Tapno makita ti reaksyon na apaman nga makita nak. Deta rumwaran iti ruangan ta. Naka-short laing nga nakasando. Agparanga kung tapno makita na. Hi! Hi, Pogi! Ha? Carmela? Oh, aaping nga naklaat ka. Di ka di maragsakan? Ha, baby? Ada akon. Oh, may katiman, narakupin ka? Carmela, oh. Aping ngayon walin mo, ti panangarakup ko ngayon ka. Kuha, jak pa kami nagdigos. Aping kada ka, dimit into no pala January ti awid mo. Kaya't ka nga na sorpresain, baby. Oh, surprise. Oh, di ka di maragsakan? Nakita nakmanin? Kalpasan ti dua atawen? Kuha, mabait lang. Papanam, di tamlaeng, hakasumsumrek. Ha? Jessie Boy. Naglukon. Nagtartaray nga si Marikiti Balay. Api nga ta. Kan api kas jay ti. Api nga kas jay ti reaksyon na. Ito'y makita na. Oh, nagsubli. Naka-short. Naka-t-shirten. Napanamat linuganan dati kabarbaro nga motor na. Oh. Api nga. Inandar mo ti motor mo. Aglugan ka. Adaw palanta. Apay. Basta. Madamdama ilaw-lawag ko namdama. Ha? Aglugan kan. Paspasam. Oo, sige. Sige. Intan.
pasensya ka itayin, Carmela. No, di ka man pinastrek dya balay. Apay ngamin kunakman. Apay nagdardaras ka nga nagsukat. Sa amin nalat ang motor mo. Sa impan dito eh. Kuha ngamin. Nagpasuyutak ngamin ijay unig ti balay. Ha? Ano nga nagpasuyot? Dati insect repellent. Ha? Wen, iti nagdoorbell ka. Madama ka agpaspasuyot ti baygon. Ha? Diyak man mo. Nakadado nga ipis ngamin di balay. Diyak man yung mga sangsango dalusan at may sakmet. Iso nga naibang ka, umadayuta pa lang. Agsublitan tulatan, kalpasan siguro ti sumagmamano nga oras. Tapos no sigurado nga, awan ton dati angot ti baygon. Sa dinungar ti papananta. Di ka di mabisin? Nanganak itayin sakbay nga may dito eh. Ay, kwa, mabisinak namin. Sige. Uri si kalat at mga nukuan. Naimas di papananta. Naimas ti sidanda. Naimas ti lakuda. Baka agbabawi ka no, di mo maramanan. Sa din no ka di ti papananta, Jessie boy, baby. Inta dya saludares. Ada na pintas nga pangalan sa jay. Ada na imas nga pangalan nga karinderya sa jay. Alang nga rod. Agtugaw ka lang ta. Agorderak. Asla na miss ko ti mga ni ti karinderya. Diyak man na mo ta, bigla ka nga mabisinak maten. Umayak man nagpili ti si Daen. Ay, dati ti pagpilya, nakasurat dito eh. Ado ti umay mga dito eh. Naunig, daydaywon, dagiti makaamon dito. Lalo ka di kita nakamotorsiklo. O kita nakadado ti customer da. Wen nga rod. Nagilit lang, nagbasit lang ti espasyo na nakado ti umay. Kasta nga talaga, gaputa na imas ti luto da. Agorderak man ading. Ay, yes sir. Dating order ko. Paksiw kan tinuno sir? Uwen, kan na yun ang pa iti dinadaraan, dati crispy. Ay, sige sir. Hi ma'am. Ni? Nagpakulay kayo matibukin ma'am. Ha? Anya? Di met blandi ni ma'am idi sir. Ha? Ay, saan siguro nga sakti magbagam? Nagloko din. Alain ka, isaganam tayo di order min. Kintalo nga rice. Sige nga sir. Anya ti magbagana nga. Nagpakulay ti buok, baby. Ha? Awan. Lipatin na dyan. Siguro, napagkamalan lang nga sa bali na nagkamali lang siguro. Ada siguro kaing ingas ko nga customer da. Ti kinaado ti umay mga dito eh. Baka mat ada sa bali nga babae nga kakuy-kuyog mo nga may mga dito Awan. Adaya. Awan, ala. Agtugawtan, taurayan ta di order ta. Maramanam ton, dati naimas nga paksiw, tinuno ken crispy dinardaraan da dito eh. Ada umawawag kang iti cellphone mo. Ha? Babayam lata dita? Mangan talatan. Yan di mo kadisong batan? Saanan? Yung cancel kon. Amang dati agtawag man nga scammer rin. Anyang scammer? Kwa. Di nga minsan, ada dati imawag kanya ke sinong batak. Hindi kinasarita kibaga ng abogado. Anya? Ibaga na nga nangatiwak ka no. Napili ka no ti SIM card ko. Nangatiwak iti gasot-gasot aribo at pisos. Mati ka kita. Ayun Iskam dagi jay no kwa. Uwan nga road amok. Iso nga no ada tumawag nga saan nga nakapunbok kanyak. Saan ko sungsung batan. Ada man umakawag yan. Babam na ta.
I-cancel ko latan. Mabit lang. Ha? Papanam? Inaklag ag CR. O sige. Naimas nga agpaiso diti luto da dito ya. Naunig ni ado ti may mga dito sa ludares. At dagayam na limit nga panganan dito eh. Isem-iseman na dati para lako nga babae. Siput-siputan na sa agis-isem. Data tinangin bagatatay nga. Nagpakulayak ka no iti buok. Siguro akit ti kinaado nga tao nga may mangmangan dito eh. Napagkamalan na siguro ni Jessie Boy. Tiyan mo na siguro kit iso. Sa anak ba't nga blandi? Mga anak latan. Itatakapudot iti paksiw. Anya? Madamdamata mapan balay. Baka si bibiyag pala di kiti ipis sa jay. Api, nagpig sa laon di kiti ipisin no di da pa ipatay ti baygunen. Sa bali ti ipis di balay. Papalanta nga rod. Dapela papalanta. No kahit mo, inta San Nicolas. Sa tanto mapanagmol. Ha? Sige. Sige nga rod. Inta nga rod DJ Robinson. Inta palagpas pasyar. Bayat nga orayan ta nga matay dagiti ipis di balay. Sige. Kapit ka. Amok lang tayo mall. Madamdama. At data mo dito Roberts. Kadi mo kadi kayat. Masansang nga iti umayan ta idi na udi ang bakasyon mo. Wen malagip ko. No Jack Mariro, naminpat wino namin limata ngay may nag-check-in dito idi nakabakasyon na ka na udi. Namin lima. Naminupat idi dya balay. Talaga binilang mo pa eh. Kutungan Namin siyang pailaing nga nagkanaig ta, baby. Ket siyempre mailiwak Ket ape nga mimit nga pinasuyot am ti baygon dya balayo. Diyak ba't mo nga adda ka? Ket no kumaamok nga adda ka, di saan ko pinaspasuyutan? Bueno, insap-sapak ko pinasuyutan dya balay, dya unig ti balay. Alas sana balen. At data dito yan. Eksakto. Ito no malpas na dito. Ito palagpas siya dito mo. Sakang titulod iti balayo. Yan tangay titulod nagdi balay. Umay kanton atayam amo ka kini tatang. Ha? Nabayagin nga kaya't nakamamam mo. Kat di ba pagtulagan dan di kasarta? Oray agkasarta laing iti huwes wenno iti mayor. Oray doon sa baling aldaw laingin. Ngayon, diyak nakasagana. Kaya siyempre, agawid ak pa ding ras. Sige. Ngayon, promise Indon sumaruno, sumango kanton kini tatang. Wen, baby, awan danag. Dati man pala ang tisangwek Ha? Dati, may ilawak launay. Oy, baby. Apay, di ka di maili, baby. Saman, mailiwak. Isong nga, imayak nga dago si di balayo. Mailiwak ang unikin ka, baby. Dahil di may kasang pulo ang daras. Ngag ka naig ta. Bilbilangam nga talaga niya. Gatuin
Kasta mamut ti long distance relationship. Mabilbilang laeng ti daras nga panagkanaig. Isu nga suliten ta. Aglalo ket no agsublikan to jay manan na ket mabayag tumanan saan ka di. Sige, sulitin ta nga rod, baby, no iso ti kayat mo. Oh, baby, kailiw ko dagiti bibig mo. Oh. Wow. Kailiw ko ti bagim. Oh, saan nga nagbaliw? Medyo limakkel ti baruko mo. Medyo limok megak amin. Ang sexy kalata para kanyak, baby. Oh, aglalo kat ni. Dimakkel dagiti bantay iti sangwanam. Nagmayat nga ayaman. Nagdanas nga maamalan ida. Baby. Baby. Baby, may sapay nga kailiw ko dito eh. Dati panangan ko ti tahong mo. Kailiw ko met, baby. Dati kit magkita klayang iti video call. Ita, adan iti sangwanak, baby. Talamanganin. Baby. Oh, baby. No, kung mga minsan kang ngagap abroad. Ang saan na mabalin. Aglalukit ni agkasartan ton. Agpamilyatan ton. Kumaman wadan na talgid na trabaho. Wala sige, maanusak matkit di. Noan niya ti kayat mo. Iso ti matungpal, baby. Baby, mabalin. Siyak ti akirabaw. Sige. Kahit mo, sikat mo na nga rumabaw. Mailiwak namin. Naganganas ka no ko na ti friend ko nga taga Macau. Sino nga friend mo nga taga Macau? Ni Ate Helen. Kanahin ko makita ngamin ti comment na nukwa nagbibuyaak dati may isang live streaming nga pagbibuyaak. Naganganas ka no na kinrabaw ti babae. O diba saan ta pinapadasan? Ngamin kat mabainak iti. Ang imita. Kahit ko napadasin. Oo, gitmayat baby. May mayat manin Kat sa ala ko mga deti ti kahit tapadasin. Kahit mo apadasin nga posisyon. Sige. Para king ka baby. Aramidek. Uraan niya nga posisyon. Yan tangay aggasawa tan tumiten. Una. Sige agdatak nga ruten tarumabaw kan. Kastoy? Uy, kasta. Medyo kaya mo basit. Sikat yung mangigam ngamin ata, sikat yung mangiturong. Tugawam. Tugawam, baby. Tugawam. Basin siya. Nabayang ngamin din ni Audi. Huwag nga ron madlaw ko. Kaslag dadamo tamanan, baby. Naghanasan ka di. Itan, sikat agtrabaho. Kastoy? Wen. No kayang pa nga paspasan, paspasam. Kastoy? Wen. Kastig ayan ti bagbaga ni Ate Helen no kwa nga mabasbasak dita live streaming. Wen ngagpaiso. Kasta isarak-sarak mo. Kasta igiling-giling mo. Kasta
Oh, kastigayam, may mayat, winyag paiso. Di ba? Apay. Apay. Nariknak nga. Darimwar nga likido. Asla tugbog. Uwen. Nag-climax ka na. Angin kahit ko pa eh. Sige. Aguma ka, baby. Aguma ka di trabaho ko. Sige. No, kumaidi pa lang amin nga. Imanugot ako kinarabaho. Agbaing-bainak tuman kami ni nagganas kayo. Usto gayam ni Ate Helen nga taga Macau. Usto gayam di bagbagana. Oo, apay. Daman rin mo na tugbugin. Kasta nga talaga. Nagangganas man ang isabay ko daytoy. Bayat nga kapalyo ka. Ang malak ti barukong mo. Ay, wanyag paiso. Oh my God. Baby. Sige, bye. Stop. Tapay bangil, baby. Musik eh. Baby. Baby. Daman rin mo, aralik ito, baby. Sulitin ta ko na kita. Siyak matan, baby. Mabalin. Sige, baby. Sika matan. Urita nakapamitluwag matan, baby. Kasta unay tiragsak ko kaday di nga kanito kasinyong. Damo gamarik na tikas jay. Grabe. Di may tulod na ni Jessie Boy iti balay mi. Ay, pinakasla, nakaragrag sakti lang ang masimang part, anak ko. Tatang? Kasla blooming na blooming ka, Mart. Kuha, tatang. Nagapo kami ngamin iti mall kani Jessie Boy. Jessie Boy? Nagkuyog kay gayam, di ko maidaya pa dito yung balay. Ito naman minsan ka nung tatang, ta siyempre agawid pa ding ras. Ay, alawan. Ngem, naskan nga iyam among kanyak. Uwen tatang, alangan mo't kasaan ko iyam amukeng kati lalaki nga agbalintong nga katakta ko nainay ko itibiyag. Ay rumbeng nalaing nga. Numabalin ko magat into no bigatan. Kaya manumul lang nga aldaw ti bakasyon mo, ang mga agadis-desisyon ka nga agsublay. Kaya dakpay na amuta asawaan. Uri mo't saan yung mamamu itatatang, mamamu yun tumat into nakasar. Ay mati Isakbay nga agkasar kayo kilatisik mo't pelain nga umuna Alawin ka din tatang. Bayan nyo, tainak tumanin into nabigat inyabalayda. Tapadasik to nga lukuyen, baring no manugot ton nga. Umay dito'y balay. Taiyam amok to kada kayon. Ay rumbeng na lang anak ko. Kulitam, pilitam, nunaskan. Tapno no mam amok matenday tanga nubyo manakaw. Alawin tatang. Sige tatang, ginanak pa eh. Kabigatan na kasinyong saan ko nga imbaga ni Jessie Boy nga mapanak iti balay data. Ulitek nga lukuyen nga sumurot kanyak iti balay mi tapno no mayam amok kini tatang. Ken may sapay mailiwak manen ken kuana. Kalpasan tinapasamak kaday di nga rabii. Kasla kayat ko nga maulit ko mamanen. Kasla kayat ko nga maulit manen tinamintlo adaras. Nga kasla nagpulpuligos ti lubong ko. Namitlo adaras nga naitayok-tayok iti kangatwa na langit. Namitlo adaras nga kaslakla tumtumpaw iti ulap. Kaslaklag lang langoy. Nga jak amo jak maawatan tirik na nakasin niyo. Siguro
maawatan dagiti adan padas na. Lalo maawatan siguro ni Ate Helen nga taga Macau. Kaya di makadano na kiti balay na Jesse boy. Imo na nga nakita dati motorsiklo na nga kabarbaro. Ni apay mo't nga naburak mo ti windshield na. Saan mo't kakasay di nadisgrasya nga tayo di rabi ini ni Jesse boy. Adapi gasgas ti sangot ti motor na. Ni nabuong ti wind visor na. Diyos ko, nadisgrasyan sa amin ni Jesse boy di rabi eh. Jesse boy, baby! 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 Ada siguro iti silid na. Ano kataklatan? Baby? Baby? Maturog nga. Ada kayong inarakop na sa bali ang babae. Jesse boy! Ano tikit na sa wendetoy? Carmela! Apinganda ka dito eh! Ayop ka! Asino tayo nga kayo indam? Ay, sika! Asino ka? Ay, sika nga babae! Apinganda ka dito eh! Jesse boy! Asino isuna? Kinapingan na burak dito isangot yung motor mo! Carmela! Apinganda ka dito eh! Sumbatan ti sa ludsod ko. Ay, asin iso na, Jesse boy? Almira. Almira, sorry. Balik. Ana. Ni Carmela. Carmela ni Ana. Asin no ti Ana? Aping agkayda kayo. Aping awan ti t-shirt mo. Ha? Nakabra ka laeng. Apay, kaliv-live-in ko ni Jesse boy. Sikat simrek dito'y pagtaingan mi. Pagtaingan nyo? Siyak tinobya ni Jesse boy. Anya nga sika? Siyak tinobya na. Kas makita magkakaida kami. Agdenden na kami di balay. Ha? Jesse boy, pundo ka di. Carmela, rumor ka pala eh. Agsalita ta Jerwar. Oy, asino ka di iso na? Salita tatamdama, Ana. Ibatan na ko na. Carmela, may anak nga agpalawag. Saan ka nga sumursur kanyag jalawag? Saan ka sumur jalawag? Di ko na agpalawag, ag-explain na. Awanin tinaskin niya, explain mo. Nakita mismo dagiti duwa nga matak. Jesse boy, lipliputan na. Linaw ko naklaeng. At nagayang kaliblibin mo nga bakbaketan. Insukat nakmatlaeng. Tay laeng mat bakit? Nga nalaad. May anak agpalawag namin. Anya kumapit palawag mo. Anya kumapit rumbing ay palawag mo, alaman. Kuha ngamin, pinikot na klaeng ni Ana. Pinikot? Wen, masikog ngamin ni Suna. Kas makita, medyo dakkel di buksit na. Ha? Pinikot na ka dahil nga pangit na bakit? Nabarte kang idi. Diyak amo tinapas masamag. Gapo sigurot iliw ko king guys. Iliw mo kanyak. Saan mo kay bagbagati iliw mo kanyak? Gaputa nalawag. Nalawag nga ulbod ka. Nalawag nga manluloko ka. Malangkandis ka. Manglilipot ka. Jesse boy. Carmela pakawanin nag. Balak ko man nga. Awan ti balak ko nga mga sawa king kuana. Awan betin ti balak ko nga mga sawa king ka. Carmela, please. Carmela! Carmela! Tawag ni Jesse boy kanyak
bayat nga gaw awid ak jelawag kasin yung tisuron ko, inedep ko, ti cellphone ko. Jakon kahit pa nga mangyeg, dagiti ibagana kanyak, nalawag nga linuko nak, nalawag nga liniputan nak. Uri pa ibagana nga piniikot dati bakit nga pangit. Diyos ko, nula ko mamailadawan ko tilangana. Kaslalangana tay single mom ko mga awan met ti anak na. Jack ma-explain. Gaboy tinapasamak, gaboy tinadoktalak kasin yung ado ti nakaamoy tinapasamak at ada digiti nasingid kanyak nga kalugaran ni Jesse Boy tinangibaga ti kinapudno. Pudno nga kadenden na natay babae nga nakitak nga kahit idana tay bakit nga nalaad. Timot ibaga ti kaaduhan kat saan kanumot nga pinikot tay babae ni Jesse Boy. Saan na kanumot a pinikot? No di kat talaga nga kusa nga imanugot ni Jesse Boy nga makirelasyon kaday nga bakit nga nalaad. Tagayam at mabalin tay babae. Isugayam tinagpatpatarimaan ti balay da Jesse Boy. Isugayam ti gimatang ti kabarbaro nga motor na. Ken siguro agad isunti mangmangted ti kwartana. Namin adaras nga pinanggepnak nga kakasarita ni Jesse Boy. Angin saan ko yung palubos nga makitak pa iso na. Amangan no maalilaw na tiriknak. Agsang sagit ka kadimanain, Carmela anak ko. Tatang. Ako ay na. Maawatang kamot kiti anak ko, tanasakit tinapasabaking ka. Ang iyong panunutan, saan lang nga iso ti lalaki diti lubong. Apay nga mimot nga nakadanong ka pa Elijah, di garas kat nagado diti lawag. Tatang. Ala, pagbalinim nga bisita bagi manak ko. Nunaskin ngagsubli ka di abroad, tapno mailiw-liwag mo ti amin. Aramidem, kat adda akla dito'y paraking kanak ko. Nagyaman ang tatang. No happy ngamin nga. No happy ngamin nga di na mapmapnig dagiti lalaki tatang. Ay, dahi ta ti Jack masungbatan anak ko. No happy bet ka saan nga dagiti saan namin nga lalaki kat kasking ka. Initi na minsan din pa'y pulos pinagsangit dahi dinanang. Ha? Happy ngamin nga saan nga amin nga lalaki kat napudno. Ay, Jack, masungbatan dito anak ko. No kahit mo, agsurat ka lahat ngayon, it's a problem of the day. Yung live streaming, abibuyaem. Laustunan anak ko. Talaga kasta ti ayat. At dama pa ay adagbalayge. Nupay kasta. Agbalin nga adal king kan tinapasamak. Kasaan ka nga basta-basta agtalak iti lalaki. Ala. Ibusen ta nga ruden deti Jin nga pagsangsangwan ta. Tayin to no bigat. Agpanupanunot ka no anya ti planom iti biyag mo balasang ko. Day tangarod tinagibusan ti pakasarita kasin yung kabigatan nan ginandat kon ti nagsurat
iti dahiti nga programa. Tapno agkidawa kiti pambalakad yun no anya trumbeng nga ramidek. Tapno no malipatak nga maminpinsan tinapasamak. Napait nga naglabas ko. Ano agsubliak iti abroad. Baka no marigatan akton nga makasapol iti kasukat ni Jessie Boy. Wenno no makasapol akman, baka kaslan tumadlan Jessie Boy. Nga gaputa adayo ak katagsapol to iti sa bali. Nung matagtali na edag ditoy, no paadamot ten umdas nga urnong ko, pabalinak agpatakdar ti negosyo. Angem, baka adda nga tsak malipatan ni Jessie Boy. Ang mga no garamid ti wagas tapno no agsabat ti daalan mi ket ang mga no maalilaw nanto ti riknak ket masulisugak. Aglalo ket malaglagip ko kanayon day di panangrabaw ko kay kuana. Nga jaking pagarup nga umuna nga padas ko ket baka iso pa iti mauti. Baka no malagip ko ket ilmunek ti pride ko ket mapanak ken kuana. Ang mga nuag tenagak to nga may kadwa na laengin nga babae iti biyag na. Diyos ko ay nagrigat. No apeng amin nga pinadas-padas ko pa ilan natin magbaga ni Ate Helen. Itata sa pulik, beten. Oh, Nayel. Sabay ko mata, damat na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, dati surat ko kasinyong. Ket agyaman na kada kayo nga nagbuya, ket di mang titibalakad. Ket agyaman na kang runaan na ti anos ken laing mo kasinyong nga nangibasa ken nang tedbiyag, dati pakasaritaak. More power to your program, and God bless everyone. Tuyagyaman apagayam mo, Carmela, Itilawag City.